Maya payabak po kaya katamangan. Ngini pungal ngay ni pagmasusyan tayo ing kapiestan ning pangabinyag ng Jesus. Iyabetala po karing kaya katamang panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Rosita Cabalya, Pamilya Salalila. Para kingaldo ning anibersaryo ning karelang kasal, ilapin po Nante at Agnes Magpayo. Para king espesyal ay intensyones daring Emeline Guevara Angeles, pamilya ng Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Mrs. Lizzie Diray, Catherine Ann Dimitui, pamilya ng Baby Julian, pamilya ng Ernesto Go, Trina Yazon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mylene Soberano, Ryan Yap, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Tiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Emilio Guevara, Mario Pasion, Violeta Reyes, Jericho at Casey Singyan, Melissa Villanueva, Daiko Tolentino, Pamilya Tolentino, pamilya ng Juby Santos, at ding sablang kapatid kang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ning banal ay espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para kingalanganggang kapainawan, daring kapatid tamong mayang nabie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Marcelo Dolores at Roman, Maria Corazon Borsena de Leon, J. Malin Miranda, Romeo at Irene Soriano, Jose Fabio, Remedios Sempelo, Consolacion Deirit, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. At antimurin, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kalagwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Siklod tamo po para king Oradyo Imperata. Tinglagyo ng igpa, ang po ng anak, ang po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pani, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan ni. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kakamatayan na karing dakal tao. Adwan mi ni kaya ing balikdan mo kaming mitnong lugod at iatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat.
ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan daiti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memaden. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansani. Ipanalangin mi ring doktor, narsis, at ing sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulo karing masakit, kamben belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin nila retang biyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapaylawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panawul, ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayat ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulin ng masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong mikabyus kaming alang kasasagpulan kaniting krisis. Layon, tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na induming Diyos. Mo sana pisawili ing aklis ni Keka, king kagulangan mo. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganin, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Tingnan yun pa ang panganak ang Panginoon Diyos Espiritu Santo. Amen.
Ilagyan ng ipa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. Ingino manatili kaya kayo, At kaya kaanti mo rin. kalaguran kong kapatad, tingal daw nga iti pagmasusyantaya, ing kapiastan, ning pangabinyag, ning Ginoo. Suryanta mo, ing kikatang sarili, arap pa ning Ginoo, nung tunay taping pagmalasakitan, ing kikatambye Kristiyana. Ginoong Yesus, pakamala ng anak ng ipa, bitasan ng ipa, in pamakinayan na kakeka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, ing Espiritu, tinape yakeka, at patutuanan ing mayap at matulid ing gagawan mo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, ilatad mo kaya kami king binyag, ing lugod ning ipa at ing api ning Espiritu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Patawaran mo kami, O Ginoo, ing emi lubos ginamit ing grasya ning kaya kaming binyag. Ibayo mo kami at tayran paituro kimbye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, bilalagme i Kristo, anting kekang anak, kapamilatan ning siwalang, bigsalita baboring danom ning Hordan. Ding sablang ating dake, king panga anak ning Dios, kapamilatan ng Kristo, tukyan de sana ing kayang dalan king kasaywan, at iyaninag ing ligaya ing kayang kayarian, angga nakaring sikoti ning yato, uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nganang sasabi ning Ginoo, oy ni ingkakong talasuyo, akakong pasiknangan. Ya ingkakong pinili, at kaya binakong matutula. Kitmuan ke king kakong upaya, at king balang bansa, idala na
ingustisya. Eya kulisak ni itasman ing siwala na at magsalitang masikan karingdalan. Ing me balbal at imbu ene paklian at ingunda punda pasulu ene patdan. Karing sabla ipabal na ingustisya. Eya milako kapanayan ni minalug at itatag na ingustisya ing yato. Ing turuna panayan daring bansang at tsuking marayo. Ako, ing Ginu, ing minaus at migkalubupaya keka, ban keka, pagsikapan matupad, ing ustisya king yato. King kapamilatan mo gawa kong kasunduan karing sablang tao, king pamamilatan mo, ipabal kong sala karing bansa, ding madaring bulag kay kalang ibuklat, at ibulos ding atsyong pakaluklok, karing maralumdum asukulan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Para po keng dalitang pakibat, pagkaluban niya sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Ulitan tayo po. Pagkaluban sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Puryan ye ing Ginoo, iko king banwa keyang lelangan. Puryan ye ulinaning keyang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat yeng parangalan, ingginu ke kayuyang samban, potang pakit na keyang kabanalan. Pagkaluban niya sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Ing siwala ning Ginoo mararamdam baboning danuman, ing siwala na kakabling king malapat adanuman. Ing siwala ning Ginoo mayupayaya, ing siwala ning Ginoo mitmuya king kamalan. Pagkaluban niya sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Ing upaya ning Dios duldul ing kawangis na, kabang kilog ning keyang templo, ing Ginoo puryan ye ngararing tao, ing Ginoo aride, patiring danum ang mga lalam, ariya king kapilan paman. Pagkaluban niya sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Pamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko tune akilala, nung makananong in Diyos, e abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot kin Diyos, at daraptana ing matulid, karapat dapat ya arapana, nunya paman bansa menibat. Baluyo karing pepabalo na ning Diyos, ingkeyang amano, karing memalen na ning Israel. At karela mi pasyag, ing maya pabalita, ning kapayapan. King kapamilatan ng Jesucristo, aginura raning sablang tao. Baluyo, itang mga ngaragola bage, amay apalyari king kabalugan alabwad na ning Israel. Magmula karing Galilea, kaibat na ning binyag, apenaral ng wan. Baluyo, itantungkol kang Jesus na ning Nazaret, nung makanano ng linyan ning Diyos, king banal na Espiritu, at king upaya, ning pablansang ning Diyos, at yukaya, mintayak karing sablang lugar, darapat mayap, at pakayap, karing sablang inalipan ning Diablo.
Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sana katapong nginiban parangalan ng maya padalita. Itangan ko, iwan nga na, ing metong nga may git ka na ako, datang niya. Binyaga na kayo, king banala espiritu, ampo king api. Ginoo manatili kaya kayo At kaya kaang timurin. pamamasa king mayap a balita agbangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ing kapanayan daring tao, migmulang meragul, at tigmulalande iwan. Inisip da, king yana siguro, ing Kristo, inya nga ng wan karelangan, ako bibinyagan na kayo, king danom. Dapat ing metong amaygit kesa kanako, datang ya, kuman karapat dapat, agyang kalag mo karing taling ng sandalyas. Binyaga na kayo king banal espiritu ampon king api. May binyaglangan ding taong at sukarin, pati na Iyesus. Kabang manalangin niya Iyesus, mibuklat sa ing banwa. Ating banal espiritu aanting pati-pati, kinulda siya at digpaya keya. Nga nang sinabi ni Neto nga siwalang iba't banwa, ika ing anak kong pakamalan, mi paligayan kong tutu keka. Ing mayat a balita ng Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Minsan aldo, mikitla ding adwang pari, metong anak at metong matwa. Retired neto ing matwa. Kumusta king parokya mo tong nga naning matwa? May lulam ya lupang may malita ing anak kapari nga na. Mamroblema kepo karing talibatad king pisamba namong. Asno king karakal, imyan doring sisimba, bubulukan da ing ke gana-gana, maragol na kepo magagastos, balik-balik na pamurin. Ay loko, sagliyayan, nga naning veterano. Burimong na magbalik dyan, binyagan mula, binyagan mula anting Katoliko. Kaibat nang may binyag din Katoliko, mo ne akit lungub pa si bayo king pisamban. Kota ng Mateya. Anyway, ing misang yeni po, katamo, ing paganakana, ing binyag,
umpisane, eya kapupusan, ning panga katoliko tamo. Ulitan kayo po. Ingmisang ini, paganakana, imbinyag, umpisane, eya kapupusan, ning panga katoliko tamo. Uling magumpisaya pa mo ing Bayong Banom 2022, makabagi ing tanda ning binyag apagumpisa kimbie matino. Ing binyag ng Ginoo, yung umpisa ning pamag-Kristo na. Kabud may binyag ya, kanitane may gumpisang manaral. Kanitane lilage darapat mayap. Kanitane linwal pakayap masakit. Aliwa mo ing danom, ing lalarawa ning binyag. Tandaya naman iti ning pamagumpisa. Pamagumpisa. Umpisan niya king binyag ing nanumang bayo. Umpisan niya king binyag ing nanumang bayo. Halimbawa, bayo ka sapatos, binyagan tala nga dabarkads mo at saka dalapanda mo sa akan. Ale? Bayo ya inke kambale, bayo yang renovate, o bayo kang lipat, pables taya. Wari? O yan yung sabi na rin pamilya. Bayo niya po umpisan tuknangan, buriniya pa mo pong ipables. Makanya, buriniya pang ipables. Tandaan po yung blessing, natin niya po rito ka rin, let this water call to mind our baptism into Christ. Nano yaman pong klaseng blessing yan. Watong umena niyang bisikan the holy water ng pari. Ining nano man bagi, let this water call to mind our baptism into Christ. Yan na. Bayuya ing banwa, sakto, binyagan taya nga naning liturhiya. Binyagan tayo in year 2022. Ing bibinyagan umeneng magumpisa misara. Ing maminyag managkatsa king bayo at ustong umpisa. Ulitan ke, ing bibinyagan umeneng magumpisa misara. That's the person na bibinyagan mo. Ing maminyag managkatsa king bayo at ustong umpisa. Isanwan amaminyag, manyaw siya karing kabalen na ban magumpisa kimbiye mahayap. Ing Ginoong Hesus, linapit siya, pabinyag, ban magmula ning kimot, king lagyo ning iba. Ikaya po? Ing maminyag, managkatsang umpisan mo ning biye mahayap. Ing mabibinyag, lalapit siya, bang kanita, umpisa na ni. Itang kayang na, pamangimot, king lagyo ning hipa. Pusaguli ing magumpisa. Kailangan ating kang kayabe, ating keka mamantabe. Ale, bayuya po ing 2022. Kutang, managumpeta mo o mabigo. Ing 2022, banuwayang eleksyon keti Pilipinas. Mi bayo na rin manungkulat, tumugta mo o mimalasan. Manyambot o masambot.
Sumulong o murong, makaalanganin ing magumpisa. Ating para sa luwa, dapat atin muna mang panganib ing magumpisa. Na ano yaman yan? Kailangan ing sikanlub, tepangan, tetagan. Mabiyela reti, nung masala kalawe, at makapit katalan kingke kang me minyag. Kingke kang peni batan. Ulitan ke, mabiyela reting sikanlub, tepangan, tetagan, nung masala kalawe, at makapit katalan kingke kame minyag, apong Gino, at kingke kang penibatan, ing apong Gino. Makanya nga naman, uli niya nga daw ngayti, umpisan tayo ing alert level 3 ning pandemya. Gusto ko po ba? You see, umpisaya nga niningal daw ngayti, pati ning pandemya o yana naman. Umpisa na naman ning very cautious tamong pasibayo. Kay ba't tamong migtamasa at migpakasaya? Inyang mga labasan, Aldo, o yan nga manuan ko. Eya mo din tanging surge at pambayong variant. Ale, o yan, magumpisa na naman. Pero, ngakapin po, umpisan tayo, mitmong sikanalub, tepangan, at tetagan. Basta, makalawe tamo, kingke katamo meminyag, at kingke katamong penibatan. Inyang may binyag yung Ginong Esos, may buklat siya yung banwa. Balo no ning Ginong Esos, rin kayabe na king umena ng umpisan. In short, sabi ko pin, isto may binyag kay kamagdili-dili, ating kang kayabe. Anyang ginutang Hesus Kristo, masikanya lub magumpisa, uling may buklat sa ing banwa, ating niyang kayabe, nino rin kayabe na, detang at ka rin. Ding sablang at banwa, ikaman, inyang may binyag ka, inyang inumpisada ka, kimbiye, katoliko, may buklat sa naman ing banwa, kaya be mula ding makabanwa. Nino rin at banwa, ingib pa, inganak, ing Espiritu Santo, nino pa, ding santo, ang puang santa, ami pa nabilinan, ding anghel, akeka, mi panibalan. Nino pa, kaya be may pang Santa Iglesia, a pamilyang aulyan, katatakot magumpisa, uling kakapilan man, magdili-dili. O yan po, insignificance na ning pangabinyag tamo at pangabinyag ning Ginoo at pangabinyag tamo. Itamo din sani king nano mang umpisan, uling may umpisa tamo kimbinyag ning apong Ginoo. Binyagan tayo in 2022 nga na ning liturhiya. Umpisan tayang matnalawe, kareng makabanwang kaya betamo king pamaglakbe, kilubniting pabanwa. Lagi tamo, sumulong isundo ing mayap at usto. Agyo tamo, kasi bininyagan tamo, miyumpisan tamo kingibpa, anak at espiritu. Bayong umpisa, bayong binyag. Kasi bayo tane naman damdaman, ing siwalang makatabang puso. Nga na, ning boses ay ni, kareng tawang tatakot magumpisa, deti ding anak kong pakamalan. Nung eme umpisan, eme damdaman. Nung eme umpisan, naka-asopan. Let it be a reflection for all of us.
as we celebrate the feast of the baptism of the Lord today. Amen. Sasalpantaya ko king Diyos, Yung Diyos, pangmahipayang totoo, dinalang king banwat liato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginutam. Pinagliging upaya ng banal na Espiritu, libay kang Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, lipa ako king krus, mete at mikutkut, pinipaya ka rin mete, king katlungaldo, sinubiyang medye, tepay ta siya banwa, makalukulok, wana ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ka naman keti, ban mo kung ka rin mabiyayang pon nga mate. Sasalpantaya kong imba na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasulyang meding mete, at king di alang angga. Amen. king katang binyag, itamo man tinggap taya ing Espiritu ing Diyos. Busta niyong manalangin niya karing puso tamo, ban ipagkatiwala king higpa ing yatong makapaligid kay katamo, at nga tamong sumabi, Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Ulitan tayo. Ginoo, ibayo mo kang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo ni ing ketawan metwa uyab ning pamikasala. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Ban ing Espiritu ning Ginoo, ibayo no ring mebinyag karing niyaya liwang iglesia, king mabayat ng pamagdulap para king pamisan metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Ban ng Espiritu ning Ginoo, ibayo na ing tetagan ding malalawe mababa, ding alang direksyon ay biye, ding milalako na pag-asa, pauli ning karelang Canaan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Ban ng Espiritu ning Ginoo, ibayo no ring milako na panlasa king amano ning Ginoo, at king tinape ning Eucharistia. At itamungan makatipon keti, king lagyo ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Ban ng Espiritu ning Ginoo, ibayo na ing lugod ding anggang alagad ng Jesus, king panahon ngayon, banketa, maging makabuklat na gamat at puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa, ihilo niya sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na bi, at ipagkalam naman sana ing kapagnasan dingeganaganang pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang Espiritu. Ngeni po adon tamong sarilitang kapagnasan. Malugod na ipa, papanatilyan mo kay misasan metong king Espiritu. Ban maging saksi na kami ning mamumumlob, alugod ka ring sabla, ngenit kapilan man. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Panggapanya sa aming Ginoo, ting daon karinggamat mo, king ikapulit kaligayan kayang lagyo, king kaya katawang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pagmasosyan mi, ing panga pahayag ng Kristong kay kang anak, amidala ko king kasalanan ng yato, tanggapan mo reting kekeng ayin, at pabustan mong makisan netong la king kayang sakripisyo, uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang iyat tibol, dayo rin pusuyo. makayat na no, king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Dios kinalananga at lubos mayupaya. Pepakit me ulaga ing binyag abayong kalam ibat keka kapamilatan ring waga at bage makapagmulala king ilog ning Hordan. Meramdam ya ing siwala mong ibat banwa, bangisingan mo ke kasalpantayanan, king pangat ning amano mong mi katawan tao, ang ini at tubusal ni. Ing espiritu mo, may yakit sa king anyo ning patipati, pe pakilala ni Jesus, anting kerang talasuyo, at linyan me, kambening tula, anting Kristong mituburan, ban magdala karing kalulu, king maya mabalita ning kaligtasan. King mapupus ming tula, kakablas mi keti king yato, ing dalit daring anghel karing banwa, ngening pupuryanda ing kekaligaya, manggaman king alananga, at ngaming kakanta. Banal ming ipa karapat dapat na kampuryan ng metoyato, uliging kapamilataning kay kang anak ni Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning Espiritu Santo, dininan mong biyat ka baanala rin sabla. Alakantok ng mamawos king kaya kang balayan, ban manibat king kaya staglingal doong king kayalbog na, ing dalisa dahon niyang pangya, bilang kapanyampan tilagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mo lang king Espiritu mo, retingayi na daralamit darahon keka, ban maging katawan at dayano ng kekang anak, Yesu Kristong dinumi, aminutos kaya kami, ban pagmasosyan niya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na yung tinape, abinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikong alat kanan niya, itiin ka na kong katawan, amidaon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ng kalis. Pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri. At binyan niya ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at alanang antipan. Ami bubuo para kay kayo para kaling sablang tao. Bangket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaga na kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan ming kamatayan ng kirang anak aming habos kay kami, ing kayang maligayang pamanyubli mebye, ating pamay ta sa banwa, kabang panayan mi in panyatang ng pasibayo. Inya daraw mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabye at mga sakripisyo. Baligdan mi yayayin ng kaya Santa Iglesia, at lawan mi ing midawon king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinot keka. Pagkalam mo, kingi kaming may sulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikat mo kami king Spirit, mikat mo kami, magimetong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawan na kaya sana metong alanganggang daon keka, apapalyarya na kaming mirakayanan, tipimama natin kaya kasanto. Muna, kambelang Maria, kapilan mang Birhen ay duning Diyos, kambelang San Jose, kayang esposo, kamberin mga apostol at maligayang martir. Kambenang San Judas Tadeo sa kaya kaming patulunan ading sablang santo. Paulining pamamila tanda, manalik kaming miringan kasopan nalang patanat ing harapan mo. Ipay ti sana ngayon ing pangasot ni Keka mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiklangan me kasalpantayanan at lugod ing Keka Santa Iglesia, kasalukuyan maglakbe kaya tiking yato. Kabening kaya ang talasuyo, para Francisco, ingke kaming obispo Florentino, ating sablang obispo, pari, diakono, ating mabilog umbalayan na inatbos, ningke kang anak. Ipapakiradaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin, naniting pamilyang, pinulong mong marap keka. Lulusan mo mga tipunan ni sabla mong anak, nula pa man makasawa. Ganakan mula naman ding kapatad ni mayang unabye, ading sablang keka me matulat me mun na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anong no kaya manaya magkamit lubos, kigligaya mga lanangga, kigapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalog mo king yato, ing sablang bage, mayap. Kigapamilata ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tuto, kagam ng Banal Espiritu, puriyan dakat para ngalan manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod tingit pa karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo sa blang marok, marugod mong ipagkalog, ng kapayapan ng panahon mi. Baging kasopanin kaya kang pakalulu, parati kami kabos king kasalanan, at maligtas sa blang kaligaligan. Abang manenaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang angga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kaya kayo. Emo sa mabaligtan ng kaya kaming kasalanan, nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at umayapan mo yung pambilugan at pagking kamurian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaanti mo, Ipakitangin ni mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Niyo'y Kordero ng Diyos, niyo'y nilalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayayaws king apuna ng Kordero. Ginoo ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, pumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Salamat pa. O Ginoo, pakanan mo kami kintinapi iba't banwa. Timit mong kasalpantayanan, damdaman mi asana ing anak mo, at maging anak mo kami, kilagyo at king katutuan.
itiadon mi, king lagyo ng Yesus, aginumi. Amen. Ingin, Luklok tamo po sa aguli para kaya katamang kapagalon. The Feast of the Santo Niño, a very unique nationwide celebration and special privilege granted by the Holy See to the Philippines, is commemorated this year on Sunday, January 16. As a traditional religious practice, our parish joins the rest of the nation in commemorating this feast of the Santo Niño with a Triduum on January 12, 13, and 14, Wednesday, Thursday, and Friday, before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:50 p.m. Novena for the Day, Mother of Perpetual Help or the St. Jude Tadeus, 6:10 p.m. Triduum in honor of Santo Niño, 6:30 p.m. Holy Mass. Starting with the anticipated Mass on Saturday, January 15, and in all Sunday Masses on the Feast of Santo Niño on January 16, children will be blessed, actual and online. Those present in the church will be gifted with sweets and candies toward the end of each Mass. Along this line, we must welcome donations of candies and sweets from our parish community. Please forward these to our parish office on or before Friday, January 14, so these can be packed, ready for distribution to our children. Okay, nakalpong salamat, talakad tapo. ing ginumanatili kaya kayo at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tuto, ingid pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa midaw no, may na kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magwasya, Diyos habak, tekong. Ibalik tayo po in face shield, kaya tutukita mo po ng simba. Pasabi na pong among. Balik tayo po rin face shield, face mask. Salamat po.